dufite amakuru y'uko shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere yaba yasubukuwe. mu by'ukuri yasubukuwe aho amakipe arimo guhatanira kuba aya mbere andi arimo guhatanira gusubira inyuma kuba ya nyuma ariko kandi ashaka kuzamuka kuko n'undi ari inyuma. Iki ni ikintu gikomeye cyane mu bizi ko nyine mu mupira w'amaguru ni amarushanwa, kandi yari amarushanwa birumvikana haba harimo hashakwa ikipe izatwara shampiyona, ariko buriya ntabwo amakipe yose ari muri shampiyona aba aharanira gutwara igikombe cya shampiyona, nubwo akina byitwa ko ari cyo agamije, ariko haba harimo n'arimo areba hepfo iriya mu cyiciro cya kabiri avuga ati jyewe intego yanjye ni ukutamanuka, ibyo gikombe bihariye abakuru. Baba bahariye ibikombe muri shampiyona y'u Rwanda biramenyerewe ko igikombe cyatwawe na APR cya shampiyona gitwarwa na Rayon Sports. Tuributse yuko izatwara igikombe muri Peace Cup izagenda ihagarariye u Rwanda, noneho nizatwara igikombe muri shampiyona nayo igahagararira u Rwanda, mu gihe ayo muri Sudani yatwara igikombe n'ubundi yabaye ya mbere yo mu Rwanda nayo yasohokera igihugu. Ubushize nk'uko twabivuze hari amakipe mu Rwanda aba ubona wagira ngo yaremeye gutwara ibikombe. Hari APR imaze igitwara, noneho Rayon Sports yakuyeho muri iyi minsi hashize imyaka myinshi rwose. Rayon Sports yahuye n'ibibazo igenda rwose isa naho gukora ku gikombe byagoranye, ariko imihigo iracyari yose ntabwo bacika intege. Imihigo iracyari yose kuko kuri Peace Cup nibatsinda Gorilla bazajya ku mukino wa nyuma hagati yahuje APR na Etincelle. Ari Hilal twavugaga ifite amanota 55, APR FC ni ya kabiri ifite 52, Al Merrek nayo muri Sudani ifite 49 ni ya gatatu, Rayon Sports 43 ni ya kane, Kiyovu Sports 42, Polisi 41. Impamvu tubabwiye urutonde rwa shampiyona nuko mu gihe APR yatwara ibikombe byose igatwara shampiyona cyangwa se n'icyamahoro ikabitwara byose, biravuze ngo yaba iya kabiri muri shampiyona niko bemeje. Mbere bavuga ko nibura yaba iya kabiri muri Peace Cup yahita isohoka, bakaba wenda Rayon Sports ishobora gusohoka. Ubu yaba iya kabiri muri shampiyona niyo yahita isohoka. Bivuze ngo rero ubu Rayon Sports ifite 43, Kiyovu Sports ifite 42 na Polisi ifite 41. Abo bose ni abakandida ku buryo basohoka, mu gihe Rayon Sports yabitsinzwe Peace Cup ishobora gusigara idasohotse. Birumvikana ni akazi katoroshye abayobozi, abatoza n'abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sports bafite. Niyo bashaka gusohoka birasaba yuko bashyira imbaraga cyane muri Peace Cup, kuko niyo turi gukozamo imitwe y'intoki, kuko niramuka ibaciye mu myanya y'intoki guhatanira gutwara icya shampiyona, dukurikije umwanya bariho umwanya wa kane ariko bakaba bafite amanota make ugereranije n'ikipe ya mbere, bigaragara ko ari urugamba rushobora kutazaborohera. Ku itariki 18 ku cyumweru Rutsiro izahura na Rayon Sports nayo ni Rubavu. Rutsiro ya kipe ya Scoville. Iriya kipe nayo rero ntabwo yoroshye, noneho nayo iri mu zigomba kumanuka kuko ni ya kabiri uhereye inyuma, ifite amanota 21. Vuga buke ya Scoville atakumva kuko arabizi ko ntabwo birarangira. Dufite ikipe y'Ikigugu muri Kigali izwi yitwa Kiyovu, imaze igihe ni ikipe y'abanyamujyi, ni ikipe y'umujyi y'abanyamujyi, ariko ku ruhande tukaza tukabona indi kipe ya AS Kigali. Abakunzi ba AS Kigali wenda banyihanganire, ariko byavugwa ko AS Kigali ni ikipe yubakiwe imbaraga mu buryo bw'amafaranga, ariko ikaba ari ikipe itagira abafana cyane. Ugasanga ni ikipe iza muri Big Four, yego, ariko idashobora guhamagara umufana ngo imune kuri stade iginasohokera igihugu, yego, ariko ntibona abafana. Ukibaza ku ruhande dufite Kiyovu igenda irwana n'ibibazo bya mikoro n'iki, ariko ifite abafana. Ukibaza kuki izo mbaraga zitashyirwa mu ikipe izwi, ibitanga icyizere, ifite abakunzi. Tubakunze umushinga TV turabasuhuje. Uyu ni wa mwanya tubagezaho ibiganiro n'ubusesenguzi butandukanye
kuri uyu mwanya muri kumwe na Ndamukunda Jean Pierre hamwe na mugenzi wanjye nanjye Ntakirutimana Vincent. Amakuru ni meza Ndamukunda. Meze neza turaho turashima Imana. nuko uyu munsi turagaruka ku bivugwa mu Rwanda aho twibanda cyane ku myidagaduro. Dufite amakuru meza kandi ashyushye, cyane cyane turibanda kuri ruhago cyangwa se umupira w'amaguru. Nk'uko mubizi bakunzi bacu, shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda igiciro cya mbere yari imaze iminsi yarasubitswe. Nagira ngo tubare aho duhera tumenyeshe abadukurikira impamvu yari imaze iminsi isubitse. Nibyo kuko Ndamukunda, abadukurikiye shampiyona yari yarasubitswe kubera impamvu abanyarwanda twese tuzi, turi kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Nibyo, iyi ni impamvu ikomeye kandi ihuriweho n'abanyarwanda. Ni iminsi yo kwibuka, turicyari mu minsi 100 yo kwibuka, ariko by'umwihariko tuvuye mu cyumweru cyo kwibuka. Muri iki cyumweru rero haba harimo gahunda zitandukanye zijyanye no kwibuka, zirimo ibiganiro biri kubera hirya no hino mu midugudu cyangwa se ahandi hagiye hategurwa. Rero iki cyumweru nk'uko biri muri gahunda ziba zateguwe, hari ibikorwa bimwe na bimwe bijyanye no kwishimisha no kwidagadura biba bisubitswe kugeza igihe icyo cyumweru bikirangiriye. Uyu munsi rero dufite amakuru y'uko shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere yaba yasubukuwe. Mu by'ukuri yasubukuwe, aho amakipe arimo guhatanira kuba aya mbere, andi arimo guhatanira gusubira inyuma kuba ya nyuma, ariko kandi ashaka kuzamuka kuko n'undi ari inyuma. Iki ni ikintu gikomeye cyane, mubizi ko nyine mu mupira w'amaguru ni amarushanwa, kandi yari amarushanwa birumvikana haba harimo hashakwa ikipe izatwara shampiyona, ariko buriya ntabwo amakipe yose ari muri shampiyona aba aharanira gutwara igikombe cya shampiyona. Nubwo akina byitwa ko ari cyo agamije, ariko haba harimo n'arimo areba hepfo iriya mu cyiciro cya kabiri avuga ati jyewe intego yanjye ni ukutamanuka, iby'igikombe bihariye abakuru. Hariwe ibikombe muri shampiyona y'u Rwanda. Biramenyerewe ko igikombe kitatwawe na APR cya shampiyona gitwarwa na Rayon Sport. Bimaze igihe kinini cyane barayamanitse. Ni ukuvuga ngo hari amakipe atangira shampiyona atarangamiye igikombe, avuga ati twebwe icyo dushaka ni ukwirinda kumanuka ipfiriya mu cyiciro cya kabiri, ugasanga nizo ntego. Tukibutsa ko hepfo iriya naho mu cyiciro cya kabiri hari abarimo arwana avuga ati natwe twubura umutwe tuzamuke tugere mu cyiciro cya mbere. Amarushanwa abakomeye. Iyi kuruse rero ibaho y'amarushanwa yo mu Rwanda, kandi nk'uko twabivuze ubushize, ubu kuruse y'igikombe irakomeye. Birakomeye, shampiyona irakomeye. Hajemo n'amakipe yo muri Sudani. Ubu ngubu shampiyona rwose imeze neza kandi ifite imbaraga. Twibutse abadukurikiye yuko abashinzwe Premier League bahinduye foruma. Bari bavuze yuko bazatanga igikombe ku ikipe yo mu Rwanda ndetse no muri Sudani. Mu gihe yo muri Sudani yaba iya mbere bakaha igikombe, niyo mu Rwanda yakurikiraho iya kabiri nayo igahabwa igikombe. Byahindutse rero, ubu yo muri Sudani ubu niyo ya mbere, nikomeza kuba iya mbere niyo bazaha igikombe, ahubwo zisigaye zikagabanya umwanya, niba ari uwa kabiri uwa gatatu bagenda babaha amafaranga. Iki ni ikintu abakunzi ba ruhago bakwiriye kumenya. Ni kimwe mu bikorwa biri gutuma ruhago y'u Rwanda irimo izamura imbaraga, kubera ko mu by'ukuri aho ari amakipe y'Abarabu aziye, mu by'ukuri ubona ko imbaraga ziyongereye mu mupira w'amaguru. Umupira w'amaguru wongera gutanga ibyishimo mu bafana, amakipe azamura urwego, shampiyona izamuka mu by'ukuri, ku buryo uyu munsi shampiyona y'u Rwanda iri muri shampiyona zikomeye muri Afurika. Ubu shampiyona y'u Rwanda imeze neza. Reka nkubwire bwa Ndamukunda, uzi ko bahembaga amakipe ya mbere n'iya kabiri, menya bakageza kuri 3 ari za mbere, ariko ubu ngubu bazageza ku 8 za mbere. Yego. Noneho kuzamura amakipe y'inyuma bateganya ko hazazamuka 4 hakamanuka 4.
rero shampiyona irakomeye kuko ishaka kuzamuka ari ya mbere ikeneye ibihembo, ishaka kujya muri big 4 nabyo ibihembo birahari, kugira muri big 8 nabyo ibihembo birahari. Hanyuma izijya kumanuka rero nazo zimwe zirarwana no kutamanuka kugira ngo zidahura n'ikibazo. None zishaka kuzamuka ko ari buvuze mu cyiciro cya mbere ziba mu cyiciro cya kabiri, naho hari rushanwa riteye ubwoba. Ubu rero shampiyona yo mu Rwanda rwose iraryoshye, hiyongereho n'abanyamahanga twavugaga bo muri Sudani. Twarimo tubivuga yuko uyu munsi shampiyona y'u Rwanda ni imwe mu mashampiyona akomeye muri Afurika, kandi ibi ngibi biranagira uruhare rutaziguye mu gutegura mu by'ukuri ahazaza h'umupira w'amaguru mu Rwanda, kuko nk'uko twagiye tubikomozaho ubushize, umupira ikipe y'igihugu yubakirwa hasi muri za junior, ariko nanone ikongera kubakirwa no mu maklabu. Iyo klabu zikomeye zifite umupira wo ku rwego rwo hejuru, n'igihe cyo guhamagara abakinnyi bakina mu ikipe y'igihugu hahamagarwa abakinnyi bashoboye kwigaragaza kuko bahuye n'amarushanwa abacyaza, bituma n'ikipe y'igihugu iboneka nayo iri ku rwego rukomeye. Nicyo kintu cyiza cy'amarushanwa, iyi competition mu Rwanda irakomeye, kandi ubu ngubu amakipe menshi yabonye abaterankunga ku buryo noneho mu minsi iri imbere shampiyona izaba ikomeye cyane. Nibyo dukwiye gushimira inzego zitandukanye zabigizemo uruhare, duhereye kuri minisiteri ifite siporo mu nshingano, tukongeraho na Ferwafa. Rwose mu by'ukuri abantu bose bafite aho bahuriye n'umupira bakoze igikorwa cy'indashyikirwa cyo gushyigikira ruhago, ndetse ikintu turi kubona cyane umusaruro uri kuvamo ni uko abanyarwanda bongeye kugirira icyizere umupira w'amaguru. Mu minsi ishize abantu benshi bari bamaze gusezera ku masitade, basigaye bavuga ati twe tuzifanira igare njyanye n'umupira w'amaguru, turi kubona nta rwose amakipe ari kutubabaza. Ariko uyu munsi amakipe yongeye kuzana ibyishimo byagarutse mu bafana, ibyishimo byagarutse mu bakunzi ba ruhago, amasitade yongeye kuba ihuriro ry'abantu aho bahurira bakishima, bikozwe n'umupira w'amaguru. Inzego zabigizemo uruhare nizo gushimirwa cyane. Bwana Ndamukunda, inzego zarakoze, kandi buretse muri club habonekagamo abafana batandukanye. Hari amakipe n'udafite abafana, hari n'abatayafite, ariko babonekaga. Ariko mu ikipe y'igihugu Amavubi ntibabonekaga cyane, ku ngubu bagaze muri stade. Wenda tugikomeza twaje tubabwire uko ngubu amakipe ahagaze. Yego. Ariko twarugiye kuvuga ukuntu abafana bagarutse muri stade. Nengeye kuvuga uburyo mu by'ukuri abakunzi ba ruhago bongeye kugira akanyamuneza kubera ya muvugurura yabaye mu mupira w'amaguru mu Rwanda. Tukongera kwibutsa abadukurikiye ko Amavubi aherutse kubikora neza rwose, akitwara neza, akegukana igihembo n'intsinzi ishimishije, aho abantu bongeye kwigarurira icyizere. Tugarutse rero muri shampiyona y'igiciro cya mbere mu mupira w'amaguru mu Rwanda, twakomeza noneho utubwira uko aho rigeze, aho rihagaze, uko amakipe ari kurushanwa ahagaze gute, nizihe ziri muri kuruse y'igikombe, nizihe ziri mu byago byo kuba zatakaza amahirwe kuba mu cyiciro cya mbere cya shampiyona. Mu by'ukuri mu cyiciro cya mbere abadukurikiye tugiye kubaha amakuru agezweho. Kuruse nk'uko twari turimo tubivuga irakomeye cyane. Hari kuruse yo gushaka igikombe cy'amahoro Cup, hari igikombe cyo gushaka cya shampiyona nyine. Ibyo ni ibikombe bibiri birimo bihatanirwa ku makipe ari mu Rwanda. Duhereye rero ku gikombe wenda Cup na shampiyona, byose n'ubundi ni ibikombe bifasha amakipe yacu kuzasohokera cyangwa kuzahagarara igihugu. Yego. Kuri uyu munsi rero kuri Peace Cup APR igomba gukina na Etincelle muri kimwe cya kabiri. Rayon Sport igahura na Gorilla muri kimwe cya kabiri. Yego. Tuributse yuko izatwara igikombe muri Peace Cup izagenda ihagarariye u Rwanda, noneho nizatwara igikombe muri shampiyona nayo igahagararira u Rwanda, mu gihe ayo muri Sudani yatwara igikombe n'ubundi yabaye ya mbere yo mu Rwanda nayo yasohokera igihugu. Icyo ni ikintu cyiza kandi cyo kwishimirwa. Ubu uyu munsi duhanze amaso igikombe cy'amahoro Peace Cup, aho twiteze kubona muri aya makipe ane izegukana igikombe, ikaba ari nayo ya mbere izamenyekana izaserukira u Rwanda.
ubushize nk'uko twabivuze hari amakipe mu Rwanda aba ubona wagira ngo yaremeye gutwara ibikombe. Hari APR imaze igitwara, noneho Rayon Sport yakuyeho muri iyi minsi hashize imyaka myinshi rwose. Rayon Sport yahuye n'ibibazo igenda rwose isa naho gukora ku gikombe byagoranye, ariko imihigo iracyari yose, ntabwo bacika intege. Imihigo iracyari yose kuko kuri Peace Cup nibatsinda Gorilla bazajya ku mukino wa nyuma hagati yahuje na APR na Etincelle. Bashobora wenda kugitwara, ariko kandi no mu gikombe cya shampiyona naho bacyafite kuruse, ariko bari ku mwanya udashimishije kuko ari Hilal twavugaga ifite amanota 55, APR FC ni ya kabiri ifite 52, Al-Merrek nayo muri Sudani ifite 49 ni ya gatatu, Rayon Sport 43 ni ya kane, Kiyovu Sport 42, Polisi 41. Impamvu tubabwiye urutonde rwa shampiyona nuko mu gihe APR yatwara ibikombe byose igatwara shampiyona cyangwa se n'icyamahoro ikabitwara byose, biravuze ngo yaba iya kabiri muri shampiyona niko bemeje. Mbere bavuga ko nibura yaba iya kabiri muri Peace Cup yahita isohoka, bakaba batwenda Rayon Sport ishobora gusohoka. Ubu yaba iya kabiri muri shampiyona niyo yahita isohoka. Bivuze ngo rero ubu Rayon Sport ifite 43, Kiyovu Sport ifite 42 na Polisi ifite 41. Abo bose ni abakandida ku buryo basohoka, mu gihe Rayon Sport yabitsinzwe Peace Cup ishobora gusigara idasohotse. Birumvikana ni akazi katoroshye abayobozi, abatoza n'abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport bafite. Niyo bashaka gusohoka birasaba yuko bashyira imbaraga cyane muri Peace Cup, kuko niyo turi gukozamo imitwe y'intoki, kuko niramuka ibaciye mu myanya y'intoki guhatanira gutwara icya shampiyona, dukurikije umwanya bariho, umwanya wa kane, ariko bakaba bafite amanota make ugereranije n'ikipe ya mbere. Bigaragara ko ari urugamba rushobora kutazaborohera. Bwana Mukunda, n'urugamba rutazaborohera. Tuvuze uko amakipe azakina muri iki cyumweru, tubwire abakunzi bacu kugira ngo bazajye kuri stade gushyigikira amakipe yabo. Musanze izakira Amagaju, atari ku mwanya mwiza, nayo ari guhatanira kutamanuka. Bwana Mukunda, Marine nayo izakira AS Kigali. AS Kigali ifite amanota 25. Ubwiya ndimo ndahuza izimwe za nyuma n'iziri imbere. Biravuze ngo rero iyi shampiyona nyine ihantu igiye gukomerera no gufata amakipe arimo amanuka akagenda ahura narimo ashaka ari muri kuruse y'igikombe. Gasogi United izahura na Gorilla ku itariki 18, ubwo ni kwa gatandatu. Gicumbi izahura na AS Muhanga. Etincelle ihure na APR FC. Etincelle kandi muri Peace Cup nayo bari kumwe. Iyi Etincelle irakomeye, n'ibese yariyubatse kandi irubavu kugira ngo APR FC na Rayon Sport zihave biba ari ikibazo. Etincelle wayisanze Rubavu iragukubita ukabyumva. Tubwire abadukurikiye yuko icyo gihe kandi Mukura nayo izahura na Al-Merrek, kandi Al-Merrek nayo irakaze, mu gihe Kiyovu Sport izahura na Al Hilal ku itariki 18 ku cyumweru. Rutsiro izahura na Rayon Sport, nayo ni Rubavu. Rutsiro ya kipe ya Scoville. Iriya kipe nayo rero ntabwo yoroshye, noneho nayo iri mu zigomba kumanuka kuko ni ya kabiri uhereye inyuma, ifite amanota 21. Vuga buke ya Scoville atakumva kuko Scoville arabizi ko ntabwo birarangira, aracyafite icyizere yuko itazamanuka. Scoville yihangane kubera yuko iyi Rutsiro n'ubundi iracyafite icyizere, kubera yuko ari iya nyuma ifite 21, ni yitwa AFC Muhanga. Ya kabiri uvuye inyuma nanone ni Rutsiro ifite 21, Etincelle ifite 22, Amagaju ifite 28, AS Kigali ifite 25. Izi kipe zose izarangara muri zo zahita zimanuka. Turimo tuvuga rero ukuntu APR FC na Rayon Sport zizagira Rubavu, kandi kuvayo bitoroshye. Bwana Mukunda, ntabwo byoroshye, ariko Vincent,
iyi shampiyona irashyushye kandi igeze ahantu hakomeye, ariko ahari ubanza tuzategura ikiganiro cyihariye tugakora ubusesenguzi. Ufashe urugero nka AS Kigali, ni ikipe izwi mu Rwanda yakunze kuba muri Big Four, uyu munsi iri mu zihatanira kutamanuka. Tugiye dufite amakipe afite amazina azwi muri ruhago y'u Rwanda, bivuze Gasogi United ni ikipe yahitinze, za Mukura, dufite amakipe yagiye azarahitinga cyane, ariko uyu munsi ntabwo turi kuyabona mu myanya ya mbere. Ubanza hari tuzagira umwanya tugakora ubusesenguzi bwimbitse tugiye kwa makipe y'ibigugu yarazwi, yanditse izina, afite amateka aremereye, ariko uyu munsi akaba arimo agenda ahura n'ingorane. Ni byiza ko tuzanabisesengurira abadukurikiye, kuko ingorane ayo makipe agenda ahura nazo zishobora kuba ziri no mu bidindiza ruhago y'u Rwanda. Mu by'ukuri bwana Mukunda, iyi Gasogi United ubu ngubu ihagaze nayo ku mwanya mubi, ifite amanota 26. Ni amanota mabi rero, kandi iyi Gasogi nayo abayobozi b'umujyi wa Kigali bari bemeje ko igomba kuvanga na Kigali ndetse na Kiyovu bakikuramo ikipe imwe, ariko amakipe yaranze bwana Mukunda. Amakipe yaranze, ariko ni igitekerezo wenda gikwiye kuzongera kigasuzumwa neza, kuko ubundi abakurikirana ibya ruhago hari ibibazo bibazaga kenshi, bakibaza ngo dufite ikipe y'ikigugu muri Kigali izwi yitwa Kiyovu, imaze igihe ni ikipe y'abanyamujyi, ni ikipe y'umujyi y'abanyamujyi, ariko ku ruhande tukaza tukabona indi kipe ya AS Kigali. Abakunzi ba AS Kigali wenda banyihanganire, ariko byavugwa ko AS Kigali ni ikipe yubakiwe imbaraga mu buryo bw'amafaranga, ariko ikaba ari ikipe itagira abafana cyane. Ugasanga ni ikipe iza muri Big Four, yego, ariko idashobora guhamagara umufana ngo imune kuri stade, iginasohokera igihugu, yego, ariko ntibona abafana. Ukibaza ku ruhande dufite Kiyovu igenda irwana n'ibibazo bya mikoro n'iki, ariko ifite abafana. Ukibaza kuki izo mbaraga zitashyirwa mu ikipe izwi, ibitanga icyizere, ifite abakunzi. Oya na Gasogi burigira abafana, urubambye izo mintege baba yiri inyuma. Ukibaza rero ngo ni ibintu bikwiriye gusuzumwa neza, hakarebwa uburyo ruhago yakubakwa, igashyirwamo imbaraga, abantu bagashyigikirana, hakarebwa mu buryo bwagutse ingamba zafatwa kugira ngo umupira w'amaguru uzamuke, hatajemo guhangana kudakenewe, hajemo guhanganira intsinzi, ariko guhangana kugamije gusenya kugahagarara, kava mu kibuga. Mu by'ukuri bwana Ndamukunda, iyi shampiyona nibyo irimo kugaragaza udushya dukomeye, ariko Rayon Sport yabaye nk'iva mu gikombe igihe yatsindwaga na Gicumbi ubushize, ariko na n'ubu ngubu APR ntiyirare. APR igiye i Rubavu yahura na Etincelle, ishobora kunganya, yamara kunganya Rayon Sport igatsinda, itsinze ubwo habasigayemo amanota 7, kandi APR ifite Mukura, ishobora kuzanganya ikayihagama. Mukura buriya hari igihe gitungurana rwose, igatungura ibikipe binini ikabinigura. Nayo nibanganya Rayon Sport igatsinda, hazaba hasigayemo amanota 5. Amanota 5 nanone APR nanone ifite ikibazo cyo guhura n'ikigugu cyitwa Al Hilal. Nayo urumva Al Hilal nta manota izayibonaho, ishobora kutayishyiramo imiyaga. Rayon Sport izaba yatsinze, hazaba hasigayemo amanota 2. Mu manota 2 rero Rayon Sport izahura na APR. Iramutse yitsinze yaba yegukanye igikombe ku mwanya mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo ni imibare, ariko urumva ni imibare itoroshye, ariko ishoboka. Ni imibare ishoboka rwose, kuko ubu ngubu irusha Rayon Sport amanota 9. Ubwo biravuze ngo kugira ngo yari yatwara igikombe nuko Rayon Sport yatsinda, nuko imikino Rayon Sport isigaje itakora ikosa ryo kugira n'umwe itakaza, ariko APR ikagenda itakaza. Iyo ni imibare ishoboka muri ruhago, ariko ni n'imibare izamo amahurizo ku buryo utashingiraho icyizere 100%, ariko bigaragaza ko mu by'ukuri ari amakipe akiri muri kuruse y'igikombe. Reka rero tugane ku musozo, twari dufite amakuru yo kumenyesha abakunzi ba ruhago ko shampiyona yasubukuwe, ariko igasubukurwa ishyushye, irimo amakuru akomeye, irimo guhatana gukomeye cyane,
aho amakipe menshi ari guhatanira igikombe ariko hari n'andi ari guhatanira kutamanuka ngo ajye mu cyiciro cya kabiri. Twasubikira ngaha abadukurikiye naho butaha. Murakoze cyane.